Po. Kapanyawsan para karing kakasal. Kaya katamula pong iyabe karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap kin sakramento ning matrimonyo. Mr. John Ralph Villoso, Amanok Nangan Porac, Pampanga, at Miss Lian Mary Cheska Nepomuceno, Manok Nangan Porac, Pampanga, makatakdang kasal king September 17, 2025, ang maganap Holy Rosary Parish, Angeles City. Mr. Herwin Carbunco, Amanok Nangan Manibog, Porac, Pampanga, at Miss Josefa Therese Hernandez, Manok Nangan Panipuan, City of San Fernando, Pampanga, makatakdang kasal king April 18, 2026, ang maganap Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando, Pampanga. Mr. Roniel Santos, Amanok Nangan Kalulud, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Aina Ventahar, Manok Nangan Manibog, Porac, Pampanga, makatakdang kasal king October 25, 2025, ang maganap San Vicente Ferrer Parish, City of San Fernando, Pampanga. Nuninuman po kaya katamo ingating balong nanumambage o pamakatagon, amalyaring maging sumbagal king kasaldaring mesang bitla, sukatamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idaon tayo po yung misa ngayon para king Thanksgiving dari Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Estelito Baluyo Jr. and family, Jensen Avaristo and family, Alvin Miklat and family, Mrs. Merlita Aladin and family, Noel Pineda and family. Para kin special intentions dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana. Para king complete healing dari, Ray Gabriel Santos, Clarissa Talyada, Elena Cortez. Pakipangaditala naman po, ding kaladwa dari, Ariel Balilo, 8th death anniversary. Lydia Bulacso, 40 days. Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuanyo, Among Teodulfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Zacarias, Corazon, Rosario, Consolacion, Catalina, Emiliano, Crislin, Juan, Dolores, Joel, Francisco, Tiburcia, Domingo, Francisca, Juanita, Segundina, Javier, Ireneo, Leonora, at Francisca, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Talakatapot kanto ing dalita pamuklot. Dali, Mera.
King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiagom ning banalay Espiritu manatili akya kayungan. At kaya ka, antimurin. Kaluguran kong kapatad, bang maging karapat dapat tamong magmasusi kareting banala misteryos, ganakan tamo pat pilasan nung makanano tamongan kaulaga, arapanan ning Dios. Ganakan tamo mo naman ing maragul ng lugod kaya katamo, at si siyan talaring pinandit po tang akakalingwan tamo iti, anyaw me tamong mikakasala. Ikang patalakad karing mete, king bie, king espiritu, gino pakalulu. Gino pakalulu. Ikang manatad kapatawaran, ampong kapayapan, karing makasalanan Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang magdalang sala, karing at tsuking karalumduman, gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo kalwalakihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tawag ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalatian ng Diyos Ama. Manalangin tamo. Oig pa, banten ming balayang Kristiyano makatipon ngening aldo, ning pamigaganak aking Paskwa. Ing pamamuri ring labi mi, mikablas sana karing kabubusalan ding puso mi. Ing amano mo at tenam mo kaya kami, pabanalan ampong ibayo na lasana ring biemi. Itiyaduan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilata ng Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo king kametungan ning banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibad king libro ning Sirach. Anak ko, maging mamu kalu, king pamanyapat mo king obra mo, at luguranda kang may gitpa, king metong apilantropo. Kuntoro mitatas kakabilian, lalo ka sanang maging mababalog king asal mo. Kanita, manakit kang kalam king arapaning Ginu. Uling bistaman maraguling upayaning Ginu, tatanggapana mo rin, ing paligayande, ring pakumbaba.
Alang panulo, king sakit ning metong amata sa lub. Anting metong a kanser, makadalamat na kaya. Ing puso ning taong maisip, migugunam ya, karing talimhaga. Ing matingid a pamakiramdam, ya, ing paninapana, ning metong apantas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Karina na si Janing ganakamu, O Diyos, karingatsu king kalipitan. Kari na si Janing ganakamu, O Diyos, karingatsyu, king kalipitan. Dapot, ding banal, mitutulala king arapan ng Diyos. Galigat sulo at pasiterak king tulara. Pasidalit kayo king Ginoo, puryanye ing lagyuna, Ginoo. Kari na si Janing ganakamu, O Diyos, karingatsyu, king kalipitan. Ibpara ding ulila, talapagluwalo daring mebalu. Itiyo, ing Diyos, ang makasaut king banal ng templo. Ing Diyos, dirina na lang pakasautan, detang mga lakwan. At ding bihag, tatayra na lang masayo, king katimawan. Kari na si Janing ganakamu, O Diyos, karingatsyu, king kalipitan. Pepauran mong masikan, O Diyos, ing kalam mo. Kanitang ing balen mo, mengay nayo, binayo me sikanan. Kanitaya migkamit ing balen mo, sarili ng karinan. Karinan na si Janing ganakamu, O Diyos, karingatsyu, king kalipitan. Kari na si Janing ganakamu, O Diyos, karingatsyu, king kalipitan. Pamamasang ibot, king sulat, karing Hebreo. Kayo miras, antimoing pangaras daring Israelita, king metong abage amalyari rang dasnan, ding panandam. King bundok Sinai, kambening mikakaluko ng api, king dulum ameging pisak, at masikan a angin. King duldul akasingkat nining trumpeta, o king metong asiwalang magsalitang masikan, apenig gapwandar sablang may karamdam kaniti. King ene sana magsalita pang, metong mumang amano karela. Dapot ikayo, miras kayo king bundok ning Sion, at king syudad ning Diyos amabie, ing maligayang syudad ning Jerusalem. Miras kayo karing ema bilang-bilang a anghel, amitipon ka rin. Masayang magmasusi, kambening kabilugan, kapulungan, anong no, ing balang katawo, metong niyang anak alalaking pangane, at memalening banwa. Miras kayo king Diyos sa ukum daring sablang tao, at miras kayo, at miyabe karing espiritura, ding taong banal, ami pagkalubanan ng genapan. Miras kayo kang Jesus, talapamilatan, amagdalang metong abayong kasunduan, at magdala king dayang mibubu para king pamaglinis. Dayang kaklis lalong matni, kesa king aklis ning daya ng Abel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Inginuma natiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Misa na yaldoning Sabat, Jesus mintayang mekipangan, king balening metong karing pamuntok ka pariseyo. Ding tao nga tso karin, pegumas dandeng miyamasamas. Apansina ng Jesus nung makananong dingaliwang mekumbira, mamilila karing marangal alugal king lamesa, inya selita ne karela ing metong atalimhaga nga nakarela, nengatin metong mengumbira keka king metong akasalan, e kalulukluk king marangal alugal king lamesa. Uling pota, ni paintagon at tintawong mekumbira, amas importante kesa keka. Ing mengumbira, keka yung adwa, lapita na ka, at sabyan na keka, pakibye mo nemo kanini ing lugarayan. Kanita, king mipnong dine, maalis ka king mas mababang lugal. Inya potang makukumbira ka, munta kang lukluk king mababang diling lugal. Kanita, nung ing mengumbira kaya kalapita nakatsabyan na kaya kakaluguran. Kening mas marangal lugal karin kalukluk. Mirangal ka, arapan ding sablang aliwang mekumbira. Uling ninumang mitatas king sarili na mibabaya, at ing ninumang mibababa king sarili na mitasya. Kay ba't nga nakitang mengumbira kaya? Ning magtao ka o mitatatag kang bangketi, aliwaring kakaluguran mo, o kapatad mo, o kamag-anak mo, o ring kasiping mong bali ang mga kwalta, ring kukumbiran mo. Uling deti agyura kang kumbiran mo naman, at king antikaniting paralan, ablasanan da kaking depat mo karela. Ning mitatatag kang pamagtao, ding kumbiran mo, ilaretang kalulu. Ding lumpo, ding pile, ding bulag, at mipanwanan ka. Uling deti, era ka ayablasanan. Ing mablaske ka, yapin ng Diyos. Potang pasublya na lang miye, ring banal, ataw. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kaya kayungan. Kenina ako pa mo pong ambu, lectern ka rin kumanaral ne po. Uling pong mituran tamo, king uso, ing pong skuko ang pong sipon ne. Pero salamat king Diyos, pakayap na ako mo rin. Anya po pasensya mo naman, e ako pa makapagpasiklod kaya kayo, ito ko pa holding hands ne po. Malawd na mo, i-bless na kayo ngening aldongiti ne po. Muntata na po king pamigunam. Nung kutnanda kayo po, kaluguran kong kapatad. Bakit po kaya ken kayo may magluklukan kening pisamban? Bakit po ken kayo ngeni, ken yu pinili ang makalukluk kayo king pisamban? Detang maranon siguro, karakal na luklukan ning pisamban, o bate ko kening harap? Siguro dingaliwa, Antimoy, kong Raymond, Ichay, Jasper, uling mag-serve la, tsulakin. Pero ang ikayo po, nung pong sisimba kayo mo, maninimba number 15, no ka rin ko puluklok. Ne? Masanting ako tang, bakit kaya rending pinili tamong luklukan? Kening pisamban. Pisamban niya pa mo po yan, makanano po, king classroom, ikayo anak. Potang first day na ning class, no ka rin kayo lubisang luluklok. Ay, ken kung gulot, bangka nite na ako ausan, Madam Moiser. Ne? Ikayo po, anak, kung diyan ka rin makatuwa, patse tatagon kong concert, no ka rin ko bisang luklok. Kingarap, nung ating kang panyaling ticket, ne po. Pero, ang popa po, ne, iniusong-uso. Patse po atin meeting, kay mamyelang ayuda, no ka rin ko bisang luluklok. Oh, len mo na mo, ne. Pero kimpisamban, buri mo kita kang gulot ban, agad kang makalako. Kaluguran kong kapatad, bakit po pangutang kulakya kayo dening bagay-bagay nga rin? Uling pong king rin kaya katamong pamamasa, lalong-lalo na king ebanghelyo, papakit na kaya katamo, na kareng balang lugar,
Akya katang pipili ng luklukan, papakit da naman nung naningatyo, karing kya katang pilubluban. Ulitan kaya po. Karing balang lugar, akya katang pipili ng luklukan, papaslagda naman nung nanoy ngatyo, karing kya katang pilubluban. Yan po yung malino apaga na ka nakikatamo ning ebanghelyo ning ginutang Heso Kristo king talimhagang kayang pinasyag kaya katamo. Karing balang lugar a pipili ng tamong luklukan, papakit dahin kaya katamong pilubluban. At nano mo po yung malyari dang akit karing kaya katamong pipilinan na luluklukan. At lupong bagay kaluguran kong kapatad, mumunang dili, masanting alawen tamo karing kaya katamong sarili. Where do you sit? Where do you sit? No ka rin kayo luluklok. Kadwa, when do you sit? Balang kapilan kayo luluklok. At katatawlian, whom do you want to sit with? Nino ring buriyong kaluklukan king lamesa. Umunang dili mong tatapo, king mumunang punto. Ne? Nga na po ning ginutang Heso Kristo, kita pang mumunang part na, patse po kanu tatagon kareng kasalan, kareng pamipulong, kareng nanumang bangketi, katambing luluklok, ketang marangal aluklukan. Katambing luluklok, ketang kabiserang luklukan. Katambing luluklok, ketang VIP, reserve seats, aluklukan. Bakit? Bang kanita, kakabud mi pa karine? No, emo ka rin. Ing paganakana po ning mumunang punto, mabiyasa tamo sanang lumugar. Karing kaya katamong pami, biye-biye. Ne po? Emo po kareng pipanganan. Lenyo mo naman po kareng organisasyon, king skwela, king pisamban, ang yang king politika. Lenyo po ngeni, social media na mo, buklat mo, na ano po ngakit mo? Burida ring sabla, ilangan bida. Burida ring sabla, ilangan mapapansin. Burida ring sabla, ilangan mag-trending la balang sumikat. Tandaanan nyo kaluguran kong kapatad, palageyo, patse gana-gana burita mo at taking libutan. Atin pa bang libutan? King meto nga group project, king pisamban man o king skwela, patse gana-gana burita ilang leader. Atin malyare? Anya po magugulo yung bansa tangin, ale? Buridangan, ilangan maging leader. Makanyan mo naman po, king ugnayan, king pamilya. Buri mo, ikang paboritong anak ng imamong po'y tatang mo, malyu kaya ta, nepo. Kanya po mi papate madalas, mi kakainggitan at mi kakasukalob, ang kiyamang kareng, mi kakapatad, ang pong mi kakaluguran. Pero naning mo munang paganakakikatamo, bang kanita abalo tamo, nung no ka rin tamo dapat magluklukan at maglugar, ing sagot, kababan. Humility, kaluguran kong kapatad. Patse, secure ka, king kaya kang pangataw. Balo mo laring sikanan mo at kainan mo. Aba, mo pagpilitan na maglibu-libutad, dali. Patse balo mo, agyo mo, sumaup ka. Pero nung balo mong emo expertise yan, biyasa kang maglele at paboren mo ring aliwa, ilang mangat at ilang mantabe. Yapin po yan yung mumunang paganaka. Kasi mekad ngayon, burita mo, ikatanang magaling. Kay patse, mo agaway tang pagawada keka, kalupan na ning king ebanghelyo, dine-dine karugong munta king gulot. Nepo. Mumunang paganaka, kaluguran kong kapatad, it is good to ask ourselves, where do you sit? No ka rin ka luluklok. Biyasa ka bang lugar? Kadwa, when do you sit? Nga na po, king kakatamong mumunang pamamasa, sana po ikatamo po, kayabi king kakatang kababan,
Yapin itang agyo mo ing makiramdam. Iyan po kanu, ing meto nga panugali na ning pantas. Biyasayang makiramdam. O neng mekad, sabi ko pin po, patse buri mo ika nang magaling, buri mo ika na mo ing sasabi. Nepo. Netong po kareng panabili ng apong dong kaya kaming pari, bayo kaya po ma-ordain, sabi da po, gawa kayo, detang aman wandang support group you, nga da. Miyay liwang tao at inibat king pamilya, at inibat king sosyedad, at inibat ketang kakaluguran mo, at inibat king komunidad. Na nung no ka rin dening tao nga rin, agyuda kang sabyanan, ang gyamang mekad, manasakit ka ngara. At ini po yung masanting nga paganaka mo naman kaya katamo, itamo kaya, agyuta pang makiramdam kareng aliwa, bistaman po tang misan, masakit. O po tagalang, niyayabe ta na karetang cancel culture, patseeyo buriing sinabi ta, masakit, ay i-boycott tane, ay etane pakiramdaman. Nepo, uso po yan ngeni. Nekadang yangking pamilya, lenyo man, patseng ima, ing tatang, at inyang sasabyan, at naburing damdaman ning anak ng gawa na, tapakiramdaman na ka pa, pambilisan ng mga makoneng agad. Epo. Kaluguran kong kapatad, kadwa na pong paganaka, sana mabiyasa tamong luluklok mo naman, magpainawa at makiramdam. Uling tanda ng tamong tamongan baloing sabla, tanda ng tamong tamongan akakiting sabla, at patsi agyo mong makiramdam, mas nalalam ingke kang kababan, at mas nalalam ingke kang kabanalan. Aliway tang ika na mo yung magaling, ika na mo yung the best. Nune biyasa kang makiluklukan mo naman at makiramdam. Know when to sit. At katataw niyan kaluguran kong kapatad, yapin po ing amanwandang, whom do you sit with? Ninuret ang taong buri mong pakiluklukan. Ketang last part na po ning gospel, nung pansinan ye, bala mo po, kontraya po nga pong gino, karengega na ganang magtao. Nepo? Bakit? Nang sabi na ni nga pong gino, sabi na, patse magpiesta kayo, king manibaw, nga na. Nino ka no ring agkatyo, ding siping yung bale, ding dati yung meging parish priest, detang mga yaman, detang mga kwalta. No. Ding agkata mo po kano, detang kalulu, detang nipay imburisan, detang taong kaagyong ablasanan. Bakit po kaya makanya ni nga manwana ni nga pong gino? Precisely, my dear brothers and sisters, pansinan niyo, patse ika, ginawa kang mayap, ketang meto nga tao, at itang taong gewanan mong mayap, minablas sa keka, di may pupus na, ingkayapan. May putot between the two of you, ingkayapan. Pero, nung itang taong nakaagyong ablasanan, ing dinan mo, ing sopan mo, ng malyari. Aba, sinopan me, nakaagyong ablasanan, at yakanta, sumaw, piya karetang, mo naman mikiagyong manablas kaya, ng malyari, ni ka chain of kindness, aamanwan tamo. Magtuloy-tuloy ing grasya, ali mo mapuputot, kaya katang adwa. Kaluguran kong kapatad, anyapin masanting ako tang mo naman, itamo kaya, nino kaya retang taong buring-burita mong kaluklukan? Nino kaya retang taong panetamong tatangwanan? Deta mo bang atin abye, keka? Deta mo bang makapanablas king kayapan mo? Sana po, ali, uling tandanan nyo patse ila mo ilang dininan at sinopan nyo. Aba, mapututing grasya, maging maymut ing grasya, magumpisa kaya kayong adwa. Andiyan pa pong malaut pa nepo, masanting mo naman lawan, ita mo kaya, ninuring pipilinan tamo, kareng neng eleksyon. Deta mo kayang mamye ayuda, kaya katamo, pero ngayon ni Nanong Malilyari, sige, iyak dyan, iyak dito, sige, baha dyan, baha dito, reklamo tamo.
Kay po tang daratang eleksyon, detang boboto tamo, detang pipilinan tamo, detang mamye ayuda. Pero no ka rin layba ding ayuda, kaya kayo mo naman, kareng tax, ababayaran tamo. Bato-bato sa langit ang tamaan, magboto ng maayos sa darating na eleksyon. Malawot pa po yung eleksyon, yung sabyan mga kampanya ko at ala kong sasabyan na kandidato, konsensya yun na mo sana ing makisabi kaya kayo. Kaluguran kong kapatad, as nepong kasanting ako tang ngeni, bakit ini yang pinili kong luklukan? Nung atin kong choice, deni bang kasiping ko ilang buri kong kasiping ngene? Kaluguran kong kapatad, sana po ing isa puso tamot bakalan kaniting 22nd Sunday in ordinary time, tamo po luluklok kabod. Nune pag nasantamong eloklok keniking yato, nune loklok karin banwa, kayabe ing apong Ginoo. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po yung kasalpantayan ng tamo sa salpantaya ko. King Diyos, si Panglubos Mayupaya, di na lang kimbanwa ang pong yato, at kang Hesukristong anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mi bayit kang nuwa na Mariang Virhen, ni nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas sa banwa, makaluklukwanan ning Diyos, si Panglubos Mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabe ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katoliko, king pamis sa makding banal, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at kimbye alanganggo. Amen. Kaluguran kong kapatad, kaniting pamitipon tamo, bata mong ganapan, ing kalam na lubning Diyos, kaya katamo, panalangin tamo kaya, ing ipaisip na lakya katamo retang kayadwanan, amatampang maramdam kaya. Kareng balang intensyon nga tamongan pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king Santo Papa tamo, para king Obispo, karing sablang pari, at ding sablang taong at yulalamdang kapanibalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang manungkulan king gobyerno, ang ponding talawusok da, balang magmalasakit, para king ikasaplalaring malda, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing maglayag king dayat malatan, para karing sablang maglakbe, king mamalo at king angin, para karing sablang mga bihag king gyera, para karing sablang makasukol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katamong sablang makatipon keti, kambening kasalpantayanan, devotion, lugod, ampong takot king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni, adwan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ginumi matula sana, makatula sana kaya ka ing sablang kayadwanan ning banal kapulungan mo, ban ing pakalulo mo, ipagkalub ing emmi a panaligang kamtan, king sarili ming sikanan. Tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kaluguran kung kapatad banding kaya katamong daon matanggap la arapan ng Diyos igpang mayupayang totoo. Nagapanes sana ni ginuitin daon karinggamat mo. King kapurian po yung kaligaya ning Laguna. King kasaplala tamot ning mapilog ng banal a kapulungan. O Ginoo iti sanang banal a sakripisyo pagkalub na kaya kami kapilan man ing bendisyon ning kaligtasan mo ban ing marapat lalam ning askening misteryo matupad king banal a pamibiyebiyemi iti aduan mi king kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Itasyo la ring puso yo. Makatas sa laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid sukat ampong makakabus ing purian ampong pasalamatan da kakapilan man ampong nukarin man o Ginoo banalaig pa Diyos sa malugod ampong maganaka kaya kami mabibiye kikimot ampong manatili at king pamibiye miketi pakingyato emo ing lugod mo yang tatakman mi aldoldo nunengeni pa miririnan kami namang waga tungkol king biye alananga ngeni nga tsyuna laki kami ring pe kamumungang bunga ning espiritu ape pasubling mebye kang Jesus panaligan mi king ing misteryo ning pangakabus maging kaya kami yang alang kayangganan. Ulinita, pasalamatan da ka, at kambeda ring anghel, papasyag mi ing parangal keka at ngamingang pupuri. Ligaya
ika pining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, kasan metong ning kabilugan na banal a kapulungan, mitipon kami kaniting aldo, agewa mong banal, at layon mitutula, uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mebye. Uli nitay paniga po mi tugtog me ing espiritu mo, antimong ing titi pangambon karetingayin mi, ban pabanalanalat para kaya kami gawa na lang katawan ng pong daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biena, king pamaylas sampung kamatayana, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape at tinwang niti karing disipulo na at nga na, kwanan yeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko amidaon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kingwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at nga na, kwanan yeti kayungan, at minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pong alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo, kanako. Mipuring misteryo ning kasal pantayanan. Inyang ni gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, at keni inaus mong mitipon kaniting aldo, kapilanes sinintang Kristo ing kamatayan at gewa na kaming karake king bienang alananga. Ban miganap ya king lugod, kambe ng leon ing papami, at di Florentino po'y pasyano ring obispo mi, ding sablang pari diakono religyoso, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawaking pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula at ding sablang meyango na biye, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening Juan a Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering Juan na apostol, kambe ng San Ignacio ning Loyola, ting sablang banal, amibye-bye kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabanding panahon. Apuryan ang po nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan na kambe ng pong kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parangalampong ligaya kaya ka o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman kingalanangga.
Ingig pa, pe patawara na katamo, at patawaran tala naman din kapara tamong tao iba't king puso at nga tamo ngang manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko, pa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kaso paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon mi ang pamayapan ng pong pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman tabe sana kapilan man, kaya kayo ngan. At kaya ka, antimurin. Antimong anak ning Dios ning kapayapan pugayan tayong metong at metong king tanda ning pamisan metong ang pong pamikakapatad. Peace be with you po. Kaluguran kong kapatad, nyo'y Heso Kristo ing tinape ning biye, tilasan at lawan nyo ing kayapan ning Ginoo.
Ginoo, ako matang pangtanggap kaya ko, dapat tikismiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po, manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, ngening birian mo kaming may sulusulo, king tinape, king banal mong dulang. Ipaniga po mi ka, king iting pamangan, patatagana ing lugod karing puso mi. At sopa na kaming sumuyo ka karing kapatad mi. Itihaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po. Kababaluan po, second collection updates last August 17, 2025, 7:30 a.m. Mass, 5,021 pesos, 10 a.m. Mass, 3,754 pesos, 6:30 p.m. Mass, 2,249 pesos, in total na po 11,024 pesos. Nakalpong salamat. Ing pong assignment tamo kaniting mabilog ka paruminggo, sadyan tamo pong luklok, karetang etamo luluklukan regularly. Namburi ko sabyan, king lamesa, king eskwela, o kareman pipangan na no king obra, subukan tala pong pakiluklukan, detang taong etamo pa ka-close. At len ko mo, nung mas milalam, ing kaya kayong kabanalan at panamdaman nyo sana, ing pangayat yo, pamagluklukan na naman ni nga pong busal yo. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya ko antimurin. Idukuyo ring buntok yo para king masusing bendisyon. Ing ginubendisyon na ng pong ingata na kayo. Pakit yasanang makatiman kaya kayungan at ipagkalub na yung grasya na kaya kayo. Pakit nesa na kaya kayong lupa na at pagkalub na yung kapayapana kaya kayungan. Amen. Amen. At bendisyon na kayo ng Diyos, alubos mayupaya ingig pa, ampoy anak, ampoy banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daw neometa na king kapayapan. Salamat, King Diyos.